You know, you'd be surprised at how quickly these get mixed up. People come in, lift the pack down, put it back somewhere else. Next thing you know, they're all over the place. Now, I know it's your first day here, but you'll soon get the hang of it. I mean, a lot of these open packs would sell good, providing you don't send one out with the pieces missing. They'll be in here flying all over the place. You. And as you. Whoa, 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 you can't come through here. Some nerve showing your face around here. Anna Froder. Ach nu bhéim dá lasacham. Ar a leid bhí tú oscailteling, Janine. Sátála mi déad, ná bíchim níart. Bhiste le mi de ágáil nóméid. Diarmid, tá sí dúireach treéis rá gur ise a gcuid an tarigid. Tá na blianta caite cé hansa, gan íbheach an áit dúnta fadó. Tá na blianta caite cé ag gcuidúid. No. Iad san na gada, protection. Agus nuair tá graimid na bóchalí sinart. Ach níl crahúnas ar bé. Í thugann siad amach receipts, Rob. Diarmid, tá sé comáúing airí as man a fiddling daoine a Ross. Fai amach céhvéad atá míad gán agus idir an dáling cuir ar fionn rií. Misha? Sin harmsa. Bhí sé riomh díidir go teachas an locha agus agan sin hiarmid. Elsa, Roy, Kajay. Eisian. Honnig mé é. Smaidí gur, tín tú sias ag na siapaí agus tá sin sin os de chóir amach, néitmar. Cé ní sé bhí si? Cuig, bhí Peggy cosúla anglín bhag. Agus é sin a bhí ag tamát. Ulta. I híana agus a chuid mates, sús ar an gasan. Rinne siad smidríní den buggy, smidríní déise. Ag cart go mai sé ma. Tír sawa, 3 bliana. Élam cinnte ghfuil scéal an, Alex. Mar fór ar as sa fabal. Ní dún bhrú bhí an, ná dún organ. Ceann tígé agus cá sé sealadh brísún. Tá me cinnte nach bhfuil sé éasca áró agan. Níl me digéirí witch hunt a bhunú. Ba bhfuilm go me compáp ar an factasach. Caimid na factas sin a ránú go curamach. Ag orcarthú. Kajay tá me sin animas a bhrálú. Bí desló agus cuir an locht armsa. Ru mé airt sin démarú. Ní heagam catéan nach deaglan rud ag na dhéanafai. Well, beidir go bhfuil níos móna bailach amháin de cúhharú. Kajay tá gceist agat. Michael, tá jab beag le Jano agam. Okay, done. Shit. Dermot Black, He's not here at the minute. Can I take a message? we're here to reclaim 6 computers, a photocopier, 2 cameras for non-payment of hire purchase. Problem, Diarmid? I sent a check. This one, it bounced. No, lads. You can't take the gear. We have our orders.
Look, lads, I know what you're doing. You're turning the screw a wee bit, and fair play, it works. But leave the computers. I've got some money outside in the car. If you come with me, I'll sort this out. Hello? Come on. I need to speak to my boss. Absolutely. Quick glas ar an noras. Mana méid mé eis gan fehanómid chuir gléich an na pays. Wat heb ik band saltas en aber? Ober? Hij maakt je schijf ik over een kitchen. Zijn over Mars kaart. Ja, Roos. Dat is jagen. She wedges all day go say chumage. Bear shin jazz or not to Het is 4 dat ik hè. Lana me G. Alex, de gloria alle Johnny ook ze. Ja, toch is het. Laat horen hier. Desi. Cormac. Hi. Hi, Father Galore. Eerst viel tussen gober maar stringer dan een paperi naastunte. Nach miu. Hannictus rasner riever. Rob Colan. Jukun dat allemaal. Hi. Brother be Salah. Shad, Janine? Cad fwy? Is man a bhain siad é mise feic hís leis. Tás a cucá choníam. Is soin go den negar. Janine, socríc sias inis. An bhecinn tú aine. No. Cheappas nóméad. Tágla arm, Dermot. Gan dátá. Éist, chuir gléach orm ómer be. Idir a dálín chumad de ceann sias. Sátála míad rud éigen. Be mé deagmhail le go luath. Slán. Janine? Se Janine. Ní lis agam chuna sa rinne sí é, ag bhí sí bloody má fá lads. Táim sé an bhóna bhad agus ní bhór is ceanna bháin fiú. Beidir go fear 8 faoin géad rud éigen ná 100 faoin géad a sweet seagáil. Bhí mé cinnte gur sé dag me. Tá bhean imime goú an bhean. Yeah, well, it's counter Rafalta Rohane. Jimmy? Mas we to gerte ní lumsa an bhean leis an chólachtaí. Ha? Tá sin úsáid frí láthir mar sort security ar san fíocha. Ógad ar útaí. Ní go dtíreach beidh sé ar eise going maid na málach. Mochail 5 cash flow sin na méid. Christ, Jimmy, bhí mar chuid stuff intí agus tá cuine gom le Tá bosaigh fágáil ní meach amaga. Siogad. Rho rasin ein fés a bhani. Chuck Termond and Service Prison at home. Hyn dwi a word tusi, sian amach is ni word mesha. Ní bhíonn tús na circles cearta. Well. Halash. Mark Dillon, is it? Aye, who wants to know? I work for the local paper. I want a word with you. And what is this? What do you want? I was wondering how you felt coming face to face with the parents of the baby you ran over, and then you're out drinking and driving again. Easy here, big lad. We have photographs of you. Piss off. And you can get that out of my face. You have no right. No right at all. I think he made it pretty clear he doesn't want to talk to you. Yes, I understand that, He said no. Okay? There are channels you can go through. And I don't want my picture taken. Now, if you don't mind. Alex. Kajay!
Lee Tommy Brady or sé tá ganas an Chuck Charman ar bhór Arneson agus tá sé le ceangal. Ní rómé ag Nuair mé leat an scéil sin ága. No, dúir tú lam nach roín scián. Agus the goods is feartás. Trí bhide aige. Agus éag tá máint. Ar nús ar hard a gas cum leis. Trí fudéil céird. Gotí hélann tú orc air beor. Agus tháinig muid ag tamáint. Céan cruthúnas atá good gur beor é. Ar leir tú leis an bharbar, bhacha tú receipt. Céirtá good in áíre Alex. Rud a bheith seachas banistóir Chuck Charman a bhfuil olcar fao thusa bheith heasláil na daoine atá fina chóir. Ní rómé ag hasláil. So go dé táid anmas dhéanú. Gan bacha leis? Alex, tá míad an seo leis na scéalta ancient. Ní le níd a chroth. Okay? Okay. Ma, níos, tá mé cinnte bhfuil go leir le déanamh agad. Ní rómé ach a ggéir. Just change the job. Tá brona. Muna mé ihe le nuair éis sé. Níirta tá an lucht stoir. An seansnach bheith sé bhrí sé. Bonna get waras. Cai sé jobs dé bhaid sin agus tá sé inis sí bolacha cuaí Chuck Charman éigen ar bhúthar Arneson. Is cumach bhfuil si an rud mór ná nach cosúil go mééis sa ceantar a rís. Má ma Jenny all right? Tá, cinse. Where's Tommy? No! Mr. Brady? What happened? What the hell do you think? They burned us out.
But I'll tell you something. I'd be dead now if it wasn't for Mark Dillon. He got me out. And he nearly killed himself doing it. Put that in your paper. Anish, Ishkeel at all. Mishkeel. Oh, hi. Kijay. Roy to Alex and Shaw. She's out of woman, Ar chuide tú faoin 10 hour ag an teach tarman. Hela mé rud ag an faoi henne ar ggurtaíú é nó. Níor gortaíú. Ilse, an tódas a thug mé goit a réir, thug mé goit mar go cordmuid, ma dennis tú daoine é thugaí lom sa bheith I dribbled war. Ar inis tú, faoi dalan a bheith an. Níir tú gur rúna bhí an na stórach. Níir me se go tharbé. Strún ar skeit daine éigen ar na bastardí sin fadó. Agus bhfuil tú John ó Alex gur ó buin seo gine leis. Ní le charbe. Ach Tá is a gachan den inis gur áit dear frisúna atá. Agus mar sin is féidir linn an dáhíomh den scéalach ar trasna. Warí an fear sin má fáiste. Cuirtó bheith chur faoi glas agus an áthir a gaithú a bharga. Tás Ach sin hí bheile den scéal go bhfuil an témar bhite agus sean eile tiltte acu. Agus mór má cálín fog an darna seans. Tá thosa in anim sa bheith mar cara sugin. Ag an ciún sin tá tuag seasaí leis an bastard sin. Like éist the job le Jana agam cai mé bheith chorm. Well, Alex, better gur chóideid dul agus the job a dhéanamh. I'd check an eile mar sin. Hello? Dear me to town a store. Speak to Hamish Duff, baby. Kinte. Baby. Tell me cheer piece of fada, okay? I should go home. Brunton is beag sin a maid. An bhacha tú é? Ó se, léimisteach. No, níach. Bhís cinnte gribh den éigen am sin ach gacho gréachas. Puin. Ach tá sagan cé tá leistíirde. Gan áras tá. So, má thugan na péise bheith dúin an... Ní hócaig. Man níor léas ar. Cén fá? Rob, ní mar sin a déanta rudí an sa, tá éis a go sin. Tá chuid déanta ní sé dhéirmid. Dírig mé a scarú a bhí sé. Níor bhí ceiste go mé harach ar am héin. Is dúirt iad an is clúin me féir. Seo, tá sé hart in is stór. Ní lis an consa lentú ar aige gobar agus an brú a bhíart. Cai go raibh sé úfásach. Má tá tú ábalte is féidir le tosmú a reis dé luin. Na chun an ceartta gom, Rob? Tá. Cinte,
Fault your ass, Janine. Fault the value, Janine. Yes, to say all this was coming, yeah. Turns out you're quite the hero, Mr. Dillon. What's Mr. Now, is it? A public enemy #1. Hero, is that what you're going to write? Yes. Well, no. But that is what people are saying. Would you like to tell me what happened? Not really, no. Were you burned? Any smoke inhalation? I don't want anything in the paper. Yes, but it's a good story and we have to write it, so it's probably better that we have your input. Might help to rehabilitate you in the community. Oh, you'd do that for me, would you? You know, I might just say you were unavailable for comment. Look, Peggy's parents were friends of mine. I used to babysit her. Now you're out to get me. No. Of course you are. I know what I did was terrible, but I can't change it. I can't change it. 1,000,000 fires won't make any difference. I'm sorry. Did you never think of telling them that? Not brave enough for that. I was stupid to think I could come back here. It's the only place I know. I thought somehow it would be okay. Even my own family won't speak to me. If I don't write this, somebody else will. I'll be fair. Fécinn sé go maith, pictoriúntaach, de scríofa, agus cathrúm. Cén fear mar sin go nairíonn có donna seo? Sin éon go ná, Alex. Níl le daoine hasú atá míid anseo, agus leis an nuachta repórtá. Tá glúdóach muid ai. Bhí scéalach an go fúla ní ag nua cén den é. Sílim tú gúil seansa le tiltige. Tá seansa le tiltte ag apan donna. Well, take art. Ha? Man cúntach? Rebri sé? Ó, Debrig. Ba mé rasle ar an luin. Tá mé fao chomíine gut. Bother or bay? Nuair a bhí ans brianolta ag Alex ag oscailt Gallery Alíne tapann sí an deis, Rob a fóga, Scoop, Dicédín ag I de, achanacht, bei Lisa McHugh agus Gráinne Gavagan státe ag I leabhar héise de agus buic faoinsaí Rally Idirnáisiúnta na Gaillimhe ag 5 go 2 an nacht TG 4.